Hello, hello, hello. Nyato madoma fa ya yura klanchi fafa yika fogo sasa ukatanta nami. Gatroya. Mauna yurami. Anya pe chikpo ya. Afura kara furam nam. Maronya nguha ba church group ye yonya tamadera WhatsApp na yo kata ha yo dira yo fa group as ko church poji ma church poji ma la nyama la fam ko yemba ma make time via da na madro ayo nyato afo fanya Bogblomba ha eba cho tight. Ai ga ka church nya. Aba ha mama gara la ha. Ya sha yiko chonya. Eko inana ani ha fofo ado anka aha to. Na we cho mengu ko Ka ya trara atagogongo. Vo na amara roli za Roma. Kai aboga cho wanao masosomu a chocha yo mona no go masamo agbo nya fun nya nu kweku tabata flache na maku chocha mo gbafara karo ko ve o secret burial agbo chocha manya ga ba maku ko ni o afuram na yo hamama ga okpla dikin board kata e yo ve kwetu yo fofo but anu ya fia is coming and becoming doko ma ga kpo no fi okobo wa kunyi cholo o chiamaro vedi ko yo yi gbo ba susu ite we ma ji ba mo no nya ba mo ku na chocho miato akuoli na mashiam akusala gachi o jonure magbe fiaron hakpalawe gleba ya dagara mi amadira rushima ala ba magbe fiara baraka bakredeke nikata mie jojo ga anyigba yaji dakara kai mie ve amaronya vevio maronya tonvio gaka magbereke okukugo baraka ke akuoli nama yo ve bia nyamata ko ozu problem fifia meeting yo yi kaka na tro ke daya ave glonya bubu fia yo edo kata yo fofo ve kpo foto obama e manyono na dogo ha ma e ma wo yo ya o ma la fima vo haya ajago ma 1985 oba church ya al kofori dua kaka genfie yo jago ma la afia jo ira kofori dua eko abluto onya kaka foi araka ya savagbe aba bagba ha bobola yo shi la church ya yo la jwabi yo nyaton jwabi na nyamanya nyero dawe mo ko fodu ya jwabi yo ma wera blugba ma ba o ma wera vagba ma yo ma yo nya kama chiwela yo cho vadomanyi gbanji kanya nglo vijiju nyata pato miato nyanu rekai makpo cho amana ku chochi mo gbafara ge mami o chochi rere ko chochi o ta nu ma ko to sha o ma u kwenya nu igbada nyele ha ho ma ba yipi Methodist Catholic Apostolic fimo katana makuo okwo obituary danara nka notice board ji o da gbafacho ohun yo ma via o ado baba no agloba na we o lo nsanu na kpero da kemia pa born again churches yo mamie gero nyamanya na ro kpere charismatic lo do kova anu agara wi rafulo na makuo oba mogagbe ida ku bima oba magagbe
Ye mo jiba maraka na nya bare amaku church church ya kuodzo nya ha mazashama okpa mi kata nyeji do mi vero voko iko ba kuto kata no to hihe yo mo yo gaven gogbe do gbere o ta yo mo onu ma o akoyo kuodzo re yo ji ahoshi pe chonvi o be mo ogo excuse me tamaga ona maraka ba yo o yoga ano konyara ka fankpli o akota pa ha oba maswero ko chiao yi akonya mala modo ma mi ha no era hi kan do kutu gba mo obala ha ko in fact baba gbere ma favi ni mate mala voro kwinu ba nu ka tu yo me osofo le osofo zo ma gashi o mo po ma kukunkumu bera nglo we manya na makuo amagashi o mo da kwata po ta awe bana nu shanu ikawom na la na fata mabugada ba anya mawu gbagba ya subo me lo are da fonana afo wonya ko ya nguro malahi mala sarakanu osofo ga ojujo ku chochi dada ojujo ku solomo wowo he tapa makpo aglo mala mare kunye ya beka chochi akura mangulun ko ba that was last year nya sister akusa majijio nya ha twe di for majijio ko ekonu ma va poko iko ma waji amo bien o reven ke ba my kai masem nya no vinya ku ona mie no era hiha jikpi swero ko fokori ama yo sugbo nya mazuo so foko ocho jikpi na ma no nya mo la chitran dogba 1 hour 30 minutes afio va ba me na cho bia mbere nu ke jo ma amadi ya ha amaswero ko kove na ontora mosasi adafu planu ona ngokpa nyato nu ma ke jojo me ma nyanya ma glekple ka karaji vovo ma no mi nkpa ma no mi bare mina mi troire mi o church hoho mina mi troire mi o church hoho akpa ma subo re fo me onya na dopo ma nya marore achonjuwe mienya mashama vo na ira daifa ma maraka mali mashama vo fofo ipa ma oliga kamunda gamanao afie nyo popo likaji mama o chogara nwo o vovo ma chichi o vovo ma vo no nyemie dopo ma kpla church amakuko yimala o mblani yeba va bia bare ka yo be mo gbado gara mi atore why do we enter yo ba mi va nka ogeni na obo rev mo na ko kplo mi ma kploro mi enonyi mi eve enonyi mo bia ha ba ma gbato re mi awe da mi awe wala ko sofo ma ko e gara yo office ko mi la chi ma hu ko iko ba no zoga nyama mi abla ko nyama hu nya posa kaka ma iga so ga mo nya nka gbe ma ba ma iga zo po nu ya oja bo sofo chichi omi lankuran na maku yipi ya roire mawu pa manonoro ko zuru hajiju akofanyo hia maku opa mayi adigba nyato nyanya mavankula mara shika mo katangu vo mitro mia ire mi ochochi hoho afo onya ya iga video omava mara kukunu ya iga video omava mahia ba miaba yo ko saluta oba de kakpikla tu biola mo ba yo ira so fotuga na makuma glone na ya o kayen to e ma u o so fo sha mako mole o so fo ngba ko mole sha no kezo na mala ha maku amara la prominent place la church ya na hudu to shoba ye kplo na kpom afo nka tema ma akuga ko po moto ko nyave ko na ba mo garagba fa obituary yo wo ve ba yo clara church ha gba nuka subo be mialo so fo nye karaji bare yehowa ojifo kpla yin gba ba fa ko yin kpla ma yo ko yin fam na pojujo kpla ma yo jujo kpo ma yi subo be mialo so fo ma nya bia be mi lo mi po nya mo ma nya bia be mi gba
kple ke fu na mia le kame tututu nye tso mia ɖokui ƒo ɖo kɔ na me ku kɔ mie gblɔ ge o mia zi kpin ya ɖo ye mo ku ka mo ro tsɔ wo nu yi tsitsi osofo we ma lo wo ruji afo gameli ko fori bia joabi ma ƒe ya ira na lo ma te pe velia hoga fiasui me ni nu ye o jaba na o gblɔ ge na we nye yo ho ne no ikpakple mi atiachi